Bathandzekako ngikhuluma njengemprofethi ngithi akube licala lelibovu kakhulu lokwentwabo sesi kuthi sesi utawushiya bakubo ashiye insanga yakubo ashiye bosesi netingubo takubo ayawuhlala nendvodza lasayi-engejile alale nayo embhedzeni alale angqunu ahashe le ndvodza ngaloboya bentombi bese u-expect athi le totolozi yale ndvodza ayisavuki uma ivuka le totolozi yale ndvodza bese lo sesi sogijima uyoyibopha uthi le ndvodza imrephile nawo umthetho awubuke ukuthi ngubani lobekele trap lo sesi mose shothi nguye lo trapper le ndvodza ungakwenda njani ukuthi ulale embedeni eshidini linye nendvodza ungqunu wendlule uyihashe ngeboya bentombi le ndvodza u-expect ukuthi itawenda njani le totolozi ngoba kude longayathi ukuthi itotolozi inelulaka isheshe bese seyiyahabula bese iyavuka seyivukile ke le totolozi usisi nangabe yena atati ukuthi ungumroma akangagani akangahlali nendvodza ngoba lohlala nendvodza nakanjani indvodza vele itawubese seyiyakutotoloza ngoba embeleni emendvweni ekuganeni usuke uganela itotolozi nangabe awuyifuni itotolozi wena ungagani nangabe nje ungisister waseRoma hlala nje ungiroma umbathe amaveyili akho ungagani ngoba wagana vele itotolozi nakanjani utayithola manje akube licala ke lokuthi ndawubophisa emadoda ukuthi akutotolozile kanti nguwe losuke kini weta la kuyo inkosi ibusise.